munyemerere uyu munsi nsubize uwambajije ku kubatwa n'imbuga nkoranyambaga. Bijya bibaho ko duta umwanya munini cyane ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga umunsi wose twiriwe kuri Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube n'izindi, kugeza ubwo biduhindukira ikiyobyabwenge. Ugasanga kenshi hari n'ibyakatugiriye umumaro twirengagiza, duhugijwe gusa n'imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ziduhunza abantu n'ibintu bisobanuye byose kuri twebwe, zikatwegereza abantu n'ibintu biri kure yacu bitadukunze na gatoya. Buri gihe iyo turonse akanya gato duhita twirukira kuri telefone, tureba ko hari ibintu bishya wenda abo dukurikira baba bashyizeho. Kuba imbata y'imbuga nkoranyambaga rero, ubushakashatsi bwagaragaje ko bitera ubwigunge, kwiyanga, guhangayika, agahinda gakabije n'ibindi bibazo bishamikiye ku mitekerereze. Ibi rero ikibitera kihishemo kwigereranya. Ubuzima tubona ku mbuga nkoranyambaga ni ubuzima bwa baringa, ntabwo ari ubuzima bwa nyabwo. Mu isi y'ikoranabuhanga ntabwo twigereranya n'abaturanyi bacu gusa, ntabwo twigereranya n'abo twiganye gusa, ntabwo twigereranya n'abo dukorana gusa, cyangwa abo tubana nabo mu buzima bwa buri munsi gusa, ahubwo dusigaye twigereranya n'isi yose. Abantu bahora ku mbuga nkoranyambaga bigereranya n'ubuzima babonana abandi mu mafoto, bakirengagiza ko buriya buzima ubona n'umuntu kuri Twitter, kuri Instagram, kuri Facebook, nababwiye ko iriya ari highlight y'ibihe byiza by'ingenzi biranga ubuzima bwe. Rimwe na rimwe biba bitanahuye ahubwo n'ukuri k'ubuzima bwe. Ashobora kwiyerekana ari guseka, ariko muri w'imbere uwahakwereka wakumirwa. Ushobora kumenya inkuru y'ibihe bibi anyuramo gatungurwa, ugasanga ahubwo wowe uri umunyamugisha kumurusha. Hari ubuzima wifuza bw'undi muntu, ariko akubwiye inkuru ibyihishe inyuma, ushobora gusanga ubwawe ari bwo bwiza kurusha ubwe. Ubuzima ntabwo buhora ari bwiza nk'uko bugaragara mu mafoto. Kwa kuntu umuntu aba ashaka urugo rwe rumere nk'urwa bakanaka ahora abona ku mbuga nkoranyambaga, taye ye imere nk'iya runaka ahora abona ku mbuga nkoranyambaga, inzu, imodoka nk'ibyaba runaka. Ibyo rero bihungabanya ibyishimo. Niyo mpamvu ipfundo ry'ibyishimo bike ari mwigereranya. Ipfundo ry'indwara nyinshi rishamikiye cyane ku buzima bwo mu mutwe ni igereranya. Imbuga nkoranyambaga rero ni nyirabayazana w'ibibazo byibasira abantu muri ibi bihe, byose bishingiye ku gushaka kwigana ubuzima bw'ikinyoma ubona kuri interinete. Ku muntu rero wabaye imbata y'imbuga nkoranyambaga, aba afite ibyago byinshi byo kugwa muri uwo mutego. Ku mbuga nkoranyambaga abantu bose baba banezerewe, bari kurya amafunguro meza, bari ku mazi barya ubuzima, bari mu rukundo rutagira akagero. Naho ubareba uraho urigunze, wabuze ayo ucira n'ayo umira, kumva uriyanze, kumva isi ntikwitayeho, kuko uri kubona ubuzima abandi barimo ari ubuzima bw'inzozi zawe. Ikintu ukwiriye kumenya rero ni uko buriya buzima bwo kuri interineti nka 80% ni ikinyoma. Kuri interineti abantu badusangiza gusa ibihe byiza banyuramo, rimwe na rimwe biba ari ikinyoma. Ni gake cyane wabona umuntu kuri interineti asangiza abandi ibihe bibi anyuramo. Abantu ntibakunda gusangiza abandi ibihe bigoye banyuramo. Ibyo tubona rero ni ibihe by'ingenzi biranga ubuzima bwiza bw'umuntu agerageza gusangiza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Niba warabaswe n'imbuga nkoranyambaga rero, wenda ukaba unabona hari icyo zihungabanya ku buzima bwawe, ni igihe cyo gutekereza kabiri. Social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga ni igikoresho nk'ibindi byose. Gukoresha imbuga nkoranyambaga nibyo bigena niba zigusubiza hasi cyangwa se zikuzamura. Ushobora kubona amakuru meza n'ibindi byinshi bikubaka ku mbuga nkoranyambaga, kimwe nuko ushobora kubona amakuru mabi n'ibindi byose bigusenya ku mbuga nkoranyambaga. Byose bigaterwa n'amahitamo yawe. Mu mahitamo uzakora rero ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, uzahitemo n'uburyo igihe cyawe ugikoreshamo kuri izo mbuga. Ntugatume zigutwarira umwanya wawe munini, kereka wenda ari zo ukuraho imibereho. Muri make guhora ku mbuga nkoranyambaga ariko kazi kawe, aho ho byabyumvikana. Ariko niba nta kintu zikwinjiriza, zitakuzamura, kuzimaraho igihe cyawe kinini rwose no guta umwanya. Impuzandengo y'abantu bamara amasaha 2 ku mbuga nkoranyambaga buri munsi, ariko hari n'abamara amasaha 5 ku mbuga nkoranyambaga. Uburyo bwiza rero bwo kugabanya kubatwa n'imbuga nkoranyambaga ni ugukurikira abantu b'umumaro. Ku rundi ruhande,
niba umuntu ukurikira ku mbuga nkoranyambaga ntacyo agufasha mu kuzamura imibereho yawe, uwo nguwo icyo agufasha ni uguta igihe. Iyo utari gukoresha igihe cyawe neza, haba hari abagira neza ku mbuga nkoranyambaga bagufasha kugita. Ziriya ni inshuti rero z'abaringa. Muri make, ita kubo ukurikirana n'icyo bakumariye mu buzima bwawe bwa buri munsi, kubera ko duhomba ubuzima bwa nyabwo kubwo guhora ku mbuga nkoranyambaga dukurikira ubuzima bwa baringa. Kabura umwanya wo kuganiriza abana bawe, umwanya wo kuganiriza umufasha wawe, umwanya wo kuganiriza inshuti, kubera ko uwo mwanya wawe utwarwa no kubatwa no gukurikirana ubuzima bwa baringa, bw'abantu batakuzi, abantu batagukunda, mudafite n'ahantu muzahurira mu buzima. Ugasanga uwo mwanya usimbuye umwanya wagahaye ba bantu basobanuye byose mu buzima bwawe. Dutakaza igihe gito dufite ku bantu no ku bintu tudakunda, tukabura umwanya wo kubana n'abantu n'ibintu dukunda kandi bisobanuye byose ku buzima bwacu. Niba ari imbuga nkoranyambaga uhoraho zitakubaka ngo zigufashe kwiyungura ubumenyi, ngo zigufashe guhindura ubuzima, zigufashe kubaho neza kurushaho, ni igihe cyo gutekereza kabiri ku buryo uzikoreshamo. Nicyo ngicyo nasubiza kuri uyu muvandimwe Nshuti Mizi wabajije kuri ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga. Warakoze cyane kubibazaho.